رئیس سلاف لهابن بینرین هجا خوشوی بینرین تلویزیون آبادینان صد خوشحالین دگل هادای نجیبو پیشکش کردن خلککانی جه برنامه ایوار آبادینان هیوی داریم بشین خلک ابرو که ایوار آبادینان خدمت هوایم بارز بکن بله بینران وکو یادیار کو پروسا رزگار کردن موصل دست بکریه اجبر چند هنی مویه ام پتر گنگش لسروی بابت هنی بکن ما بفردید ام مهوانداریا دکتر عبدالخالق هر کی جگیره بر پرسم الباندی چاری کتی نشیمانی کردستان بکن بهنده پتر دانستاندن لسروی بابت هنی بکن خیر هاتی دکتر زور سپاس بله بینرین هجا هنگ دخواست کردن جبو پیوندی لسر وان جماره لسر شاشه دیار بهنده هر پسیاره که هوا هبیتن هر بابتی که هوا هبیتن ام پیو دانستاندن بکن دوباره بخیر هاتی ماموسا سپاس ممنونم بله ماموسا بری هم بچینه اتناوا بابت خوی دست نشان کریده کو پروسا رزگار کردن موصله مدویتن پسیاره که دیتره دست بکن داعش هات اونو کجی هاتانو کبیجین شریه بردم عریف دیت ناته رکراوا تیرورسیا داعش کیه رکراوا تیرورسیا داعش رکراوا که سنة مذهبها یارا لیک جدابی نادگل تیرورستین قاعده چندین بالو رکراویت تندرو جهادی لی کنوا یارا داعشی یک شوان رکراویت تیرورستیه که او رو که دجو مروفاتیه دجو دموکراسیتیه دجو همو اوه که دجو خلق جهان همیابیت نب تایبتی که بیجین یان عراق و یان سوریا بویا درنده ترین پرچک ترین و دولت که پرچک که رو که تیرورستین چتین داعشن و وانجی و رکراویجی دیاره شانت دوستی هبینه تایبتی جی الباجره موسل دا باجره موسل جی که دویمین مزنترین باجر عراقیه اشیم بیجم خلکی و یان دانشتوانی و سرجم دانشتوانی که موسل داد جین نزدیک 3 میلیون و کسات بیتنو و روبه موسل جی 7323 کیلومتر چارگوشه اشیم بیجم روبر پارزگاه نینوا 109 روبر گشتی عراق پیک دیدن موسل شارکی مزنه و چندین نتوا و آین و آینزا تیداجین اشیم بیجمتا موسل عراق که بچوکه سر رای و هندیجی که او روکه امید بینین که عراق یان موسل دهی 2014 لالان رکرا تیرورستی داعش هاتا داگیر کرن او بو 2 سال چیتن او لدا الموسل اوان راگهانا دولتا خلافتا اسلامیه کرد لیره دبیم بپرسین داعش بو خلافت موسل دا راگهان بله عفو ما خفتنا طب بله ما مصابری هم بچینه هندکو اری بوچی موصل دست نشان کرد کدا اویدی بکن اری آرمان جنوانی درکی داعش دود بیجی چنه اری وان دویتن بوچی خاتینه بوچی هاتیه دامزراندن افرق خراوهنه ام دی بحث اوکو پیوندی موهی وکو عراقی ام دی بحث لیکن دیاره پشتی پروسا آزادیا عراقی اجدا که سنه سا 20 و حتی 2003 تقریبا 83 ساله حکمرانیا وانو دستلاتداریا وانو حاکم بینه او رو که پشتی پروسا آزادیا عراقی دا اوان محکومیت به حزم نهایت که نهایت قبول کردن چون اوان دستلات دست کمینه که عربیت سنه دابیه دیار لیرج دا شیعه و کرد راضی بینه بله وقتی کوملیت گلان یا بیجن عصبت الامم سالا 16/12/1926 ولایتا موسل و گدایب عراقا نوکه بس اوجی نبیا آرمانجاه کو چاره سر و آریشه و تشتانه بینه کرن او دولتی زلهزیان هفت پیمان اوانجی بو برجواندیت خو یه تایبت و آبوری گوی خو ندای حتی نوکجی حتی ریکوتن ناما صاحبی کو کسات سال پیدا چیتن او همو
سر انجامت و اوینه که از بخو گشت ما قناعت اجدا نوکی پشتی پروسا آزادیا موسل جی دبی کرد گلب هستیاری گلوی واقعی دا خوب کنجی نیتنو نخواست بینم مترسیه سر کردا. بله دکتر اگرم به انصح کنه موصل و گرینگیاوه و بوچی مثلا موصل هات حل بجارتن کو رکرا داعش الویره بیتن و هر واسان رجا کردان شیل مثل و افمی جوی که هنه دوم بدای دیار کرد. موصل سیدا هم زانین که دوامین مزد باجر عراقیه ولو هل بجارنانه اجدا سر رای چاوسوری و ترسو بو ملت کدو کنچان بشن صندوق دنگدانی و دنگی خوب دنو او بکن تزویره که زور سنا کرد سر راه هندیجی کرداشیان 135 دنگیت خلق باجر مثل دسته خوبه بینن بویا مثل باجر کی گرنگه بو همو خلق عقی و تایبتی جی بو ریما کردستانی چونکو استراتیجیت مثل چیه یکی سنوری هی گل پارزگاه دوگی گل پارزگاه هولیری و گل پارزگاه کرکوک اجدا لیره دا آلوگور یا آبوری و بین و آلیانه دا گلک گرنگ یک تایبت و اوجوه و میسل جی یعنی ام وکو کرد وقتی خودا بری رژیما بعجی امزوری نبینه اگر تو هر روزه که بیتنو راست کرنوان ناسنامه بیتا دیار کرن بو خلق باجر موسلوید موسل داجیم تایبتی کیکی ملی گویی گرگری میرا میسارشا حسنا ازدی یوزبگی آقاواتی بابل بیت اوانه همه کرد رسن کردن بله بار دیموغرافی و اوان زوری وید کری عرب سر راه هندیجدا ترکمان تیدا و مسیحی وید تیدا شبکه تیدا اوانه اگه بیتو اوانه جی لیک جدا کن دیسا زورینه دی بیتا کرد اوید کود باجی رمل دا جی. بله دکتر اگرم بهن صاحب کنی بیشین موقع و استراتژی و هر وسان جغرافیا و آبوره و یه مسئله چه آبوریه که بهزی های چونکو مثل یه دولمنده وکو حلبیه بو تجارت و نفت و غازاله های وکو عینزاله و غازه که زور جی والناوچا شنگاله های حتی نوکه هشتا او نکریه و روبر که جی بو کشتو کالی بو همه تشتکی یلباره چونکو پارزگاه که هم بو بازرگانی کرنی و هم بو کالی و هم بو هر تشتکی مثل گله اهمیت که زوره های تایبتی جی بو حریم کردستان دا که هم روی آبوریه و جی دولمنده و هم روی زوریا دانشتوان جی یا دولمنده. بله دکتر پیشمرگی قهرمان هرج دست که بیشین هاتنا داعش برانبر راسیاینا و هر وسان برگریش آخا حریم کردستان گریه اره رول پیشمرگی ات بیشین شیوه کی گشتی ات شریدا چوایا پاشی ات موصل چوایا رول پیشمرگی یعنی او روکه پیشمرگه الجاتی همو جهانه و شر مزنترین دولتا تروریستیا پرچک سر روی زمینه پیشمرگه و شر و اوید کتو و همه جی زانین پیشمرگه آزادیا پیشمرگه او هاوپیمانا او اروپا همو دنیا بحث رول پیشمرگه و زیرکی و چاونترسی و بویریا پیشمرگه که بو نمونه پروسا آزادیا موسل هاتیه نشان کرونو دیاره هماهنگی گل همانا کورو که 63 ولات ویلسر هلیو اودانه و دگل عراق اجدا همگه که باشایی هزید پیشمرگی بو کنترول کرنا دورو برد باجر موسل هفته 10 دویبی هزید پیشمرگی کردستان المحور خازر ماویه کی کم دا بو 8 ساعتا تقریبا خایان 8 گند کنترول کردن لو گندانه کبرلی بی خراب سلطان بی بدنه مزن بی بدنه کچکه بی با سخره بی شیخ امیر بی ترجله بی شاقولی بی و بازگرتان بی جی داخله
شش شهید قهرمان یه پێشمەرگێت کوردستانê و 14 بریندار jî ke giyanê xwe kire axa herêma Kurdistanê. Diyar e lêre jî da hêzên Iraqî ke ew roke hatîne gel hêzê pêşmergê Kurdistanê bû nimûne lîwaya 16 ve lîwaya 3 cêgirê Sekreterê Giştî Yekîtî Niştimanî Kurdistan ve lîwaya 7 lîwaya Helebce ve hêzê bergirî û firyakewtin ve hêza reş ve lîwaya 111 ve lîwaya 111 berrêz lîwaya Şefîq Çavşîn ve lîwaya 112 Emîd Seycewad ve bi serpereştiya fermandê Çavtiris ka Kerêm Kemal Axa birsê malbendê çar û endamê encûmenî serkirdayetî ve ka Kelêncwînî endamê encûmenî serkirdayetî ke bejdar bîne ve bende jî yek wan biye ke pişikdarî kiriye heta gehiştîne Xirabe Sultan ke 3 kilometr mînin navbeyna Xirabe Sultan û ve Qereqûş ke qezayeke mezne kakeyî û şebek û mesîhî têda dijî. بله دکتر اره بیشین پیشمرگی دی چند روله خو ات رزگار کردن باجر مولا بینیتن و بوی هیا حتی چه سنور بچیدن اره ده بشکدار بیتن رزگار کردن باجر موصل خدایان جی بتنه ده دورو بران و گریتن دیاره هفت پیمانا و گل سوپ عراقی و گل هزی پیشمرگی کردستانه ریکوتنک واکره که پیشمرگه او دەڤێت بۆ هاتیە دانان ئەو دەڤەرە ڕزگار بکەتن و دەڤێت بۆ ناو بێژین باژێڕێ میوسلدا دیارە ئەو ئەرک دێتە سپاردن سوپای عێراقیەوە پێشمەرگە ئەو جی کە بۆ هاتیە دیارکردن دێها وجیا چیتن و دێ وجیا دی کنترل کنو و دی رزگار کرد و دی تهش دامینیتا. بله دکتر باشیا پشکداری کردنا بیشین پیشمرگی و کردان ات اپراسیون رزگار کردنا باجر موصل داد چیه؟ وقتی من با جنابت اشارت پیدای رزگار کردنا باجر موصل آرامی و آسایشی دیگرتا و بو هریما کردستانی. چون که همه زانین باجر موصل بوده که مسافه کی کمه یعنی حتی او تیرورستین داعش الموصل یک جارکی نو نچن چونکو موصل یک لای کرویه چونکو او این تیرورستین داعش اول تکریت و اول دیالا اول روی هاتینا خریطاتیا باره موصل دا بوی از بینم موصل دا ده شر مانو نمانه کن چونکو سرکردیت وان جبخانیت وان همه وید باجر موصل دا و موصل جی گلک بوان گرنگه چونکو پایتخت خلافت اسلامیه هنگ همه جی زانم پایتخت گرنگیا خو هیا بویا از بینم نوبرنا داعش الباجر موصل دا آرامی و سقامگیری بو هریما کردستان ودگریتا و چطرز جی سهل کی هریما کردستان نامین. بله دکتر بشوی گشتی بیشین آزاد کردن باجر موصل چه گرنگیا خو هیا ده چلای مستفید بیتن و چند دهنه دا لیره دا ام چونکو من گوته تا 63 دوت هفت پیمانی و او کرده لیره کنترل کردن و باجر موصل بو نمونه سپاه عراق 18 شعبیه 18 وطنیه سپاه ترکیه جی وهات بله نه به شکل حیبانیه چونکو نابید بریه اوی دا بکتن بوی از بینم موصل هم استراتیجیت اوی هم اوی بو گلی کردستانی و بو هریما کردستانی جیه کی گلک اوه بس از بینم اوه ناکوکی و او دهبن دی بیتا جیه هنده که یعنی او مدة كابنين بو كنترول كرنا وباجر موصل از بينم دي درنگ بيتن يان دي تاخير بيتن چونكو دبي اوانا پیشمرگه او ركبنا نينا وزارت گریا عراقي ودگل پیشمرگه بس ديشتا او جيت كبو ديار كرن ديار ليره دا 18 وطني ناكو كالگل 18 شعبي 18 شعبي قابل ناكتن سپاه تركيا داخل ببيت اجا ليره دا موصل
ئەو گرنگیاوێ بۆ کوردستانی و ئەزت بینم پشتی پرۆسا ئازادکردنەوە میسلشدا دێ وەزعەکە زۆر وەزعەکی نائارامتون و ئاسایش بەرقرار نابیت چونکو تۆلڤەکردن دێ دەست پێکات بۆ نمونە حەشدا شعبی گەل حەشدا وەتەنی سنە گەل شیعی ئێزدی گەل عەرەبا شەبەکێ سنەت گەل شەبەکێ شیعە کاکەیی یعنی کورد گەل شیعە گەل سنە ئەزت بینم gelek dêkêşîtin heta asayîş berqerar bîtin jêrên Musilê ve piştî prosa kontrolnewa bajêrên Musil ez dibînim wez'eke dêwekî xirab bîtin û tolvekirin dê hebîtin ve ku dibêjin dê bîte meydana tesfiyetel hesabata. بله دکتر بریان بهینت برنامه داده آماجه پیدا کو افشار هنی دی شارک خینوی مازن جی دبیجن درست بیتن هر وسان دبیت مازرین شارج اره بوچه اوه هنی دی هتان اجبر هندي مقوتة ناكوكي واهي ناو بينا سباي عراقي مثلا حشد بونا حشد الشعبي حشد الوطني اول رس مذهبي الشيعية يديك مذهبي السنية اول رس سباي تركيا يعني قابل قبولنيا چونكو نبا شكل هف بيمانيان ودولتي سر بخوهات نا برلمان عراقي ريبيدا نا برلمان كردستاني سروريا آخا عراقي وبيشيل كره تركيا وروكهاتيا بارگاهت خوینا اینا زیلکان و حجت هنده از هاته کو مشق راهنان بحشدا وطنی بکم نخیر او بو هنده و هاته 2000 داعش ترکی او روکوید موسل دا نمونه مویتی بو نمونه قنسلگریا ترکیا دهی 6 2014 همت پاریز را بینا همه وقت بیجن جیانکه خوشگذران دابونو همه جید گل خور رابینو جا سیناروی ترک بودانان و کاچاوامه رزگار کرن ونیه چونکه هم همه زانین ترکیه سعودیه قطر پالپشن بو داعش و داعش جیب کار اینایه بو دجاهتیا ملت کرد و بو دجاهتیا مذهب شیعه چونکه لیره دا اوان تویتن پارسنگا هزه مبوتا اشارت پیدا که 83 ساله یعنی سنة كمان تواتيا كي كيمن 83 سال حرانيا عراق وكره او روكا بوان ناي تهزم كرن كمحكوم بنو او روكا كشيعة بالا دستو او بحكم ابد جر بله دکتر توسط دیار کردن کدینا کوکی کامازان دبیتن هر وسنا بینا وان هزا و افت هندا اری آرسته دی برفکی و چیتن اری دو ماهی دی چه بیتن اری دی موصل هتش ناف برن یا شی دی چه هتاریدان النيرينا من نوكا حاليا ناوي عراقا كانوا كم مقوتيتا او مثلا كانوا تركيا خاوني بيواد بينيتن بونو منا دو بيجيتن بشتي شر جهانيا هيك يعني ولايات موصل دي اخر ولايات بيا كاتبن دا صلاة عثمانية دا بيا بشتي 16 12 1926 وكا هاتيا جريدان بعراقي و أسنو بينم خلق ناوي وعراقي بمتحف الأجناس يعني موزخانة رجزوا النتوا آي مينزايا نيرينا من أم بيكوا نشين بجين نشين أم وكود بيجين آرزو مندانة قالوا ليك ترازان نيرينا من أم يرينا و بو برجا جو بايدنو و عراق بيتا دابش كرن بوسي هريما كردستان يا سنة ويا چوكو ام نشين بيكوا بجينو ودي ليك ترازان صدى كأم ليك ببنى سي فدراليو وحكومتها فدرالجي حكومتها بيتن دا صلاتت لا مركز بتاو فدراليانا وهم بشين بيكوا جارك دي آشتي وارامي بيكوا بجي بله دكتور ديفاغارينا و گنگ شخول پیوندی دیگل مدهانه کاک احمد فرمو کاک احمد دیاره دیگل من دانمایه پیوندی دیتر سردار دیگل مده فرمو الو دمت باش کاک سردار تو دیگل مده ای ادگمه فرابادینا فرمو الو شاباش السلام علیکم باشی سپاس بوده ممنونم فرمو دسته که زور باسه و پروگرامی تکن امیدوانه که زور برای سفیار مالا خانات ترکی آیا اوه
اكو دجن فلسفه يونجي تشتكين نيتي دو تركي هم پیش مرگه بریندار بدین و شهید بدین و اكو دجن ترك نوعو افكار ما كردا بخود آیا ترك بوچونا سيداي دميني آنده چیدم ایسل آنجی دشتم مال يعني بوچونا ما چه اثر بيچن بوچونا ما يعني ترك ما تبريد چه سبب هيا مثلا يعني ما فرتر حقا داخل مسيبين آنوان حق داخلی سبب سپاس پروگرام واتیم زور سپاس بوده کاک سردار خوشحال بودیم پیوندیاتم بله ماموسا کاک سرداری بحث هاتنا ترکیه که بو نوا بیشین پروسه آزاد کردن مسئله خاصی تم تدا بشکدار بیتن بیشتن اری افاهنه فلسفه که یان جنهنیه که یان جدنیتن دیجتا مسئله دی وگریتا و ترکیه وجین من توا سر و پیمانیا چونکو عراق همشه وکی رد کتوا که سپاه ترکیه او رو که بعشی قیام بیجین زیلکان رد کتوا که هزکه یا سپاه کی داگیر کرد و پیناسا ویجی وکو داعش پیناست کردن چونکو نایاسایی به خاک عراق و پیشیل کرده نب بیجین پارلمان عراقی ری پیدا یا پارلمان کردستانی ری پیدا بیتون او هزا وکو هزا که داگیر کرد بویا امریکا و هفت پیمان آجی گوت ترک بشک نیه و هفت پیمانیا که او رو که 63 دولت بوی پروسه آزادیان موسل هول دنو و قناع مدى حكومة عراقي ناهليتن ترك بجدار ببنو اگر ترك جي مصر بيتن بيجيتن از دلوي اوي من موا مرما تركا زورا ديارة از سپاسيا كاك احمد كم بوي برسياري ترك سردار سروي اوي دا همون مرما تركيا اويا كشنغال ريكي ندتن دسالاتا خوسري كاو روكت شنغال دا پیاده یان بیجن یباجه یان بیجن یباشه که رو که رولکی گرین شنگال دا بیا که صدان هزار کس پیاده ناموسا ایزید خواهی و پاراستو و چندین شهید جوید دای که ونه که او 100,000 خلکو جنو کالت خوش کدمه یت ایزیدیاب کونه ترورستین داعش دا بویا مراما ترکان مرامه که گلاوه که پیسه که بونده چون بیجن شنگال دیویتا قندیلا دوی ولی ریج دا عراق جی گلوپه سوز بو پککی یان بیج بو یبشه یان بو یپجه یان بو پیاده و او کره و 2000 گریلا جیت آماده نه بجداریل کنترول کرنوا جره میسل دا بگیر بله دکتر و گرینه لی پیوندی دیگل مدهنه باییس فرمو بله کاج دل دستخوشو بوده با نهوازتم من دو بسیار الدکتوری حیات کرتی بسیار اکی حبون وان هیزن کد فوق ده بشکداریه ده شهر کنترول کردن ادش نینا دکن و چیزا سپاه ترکیه و حجدان اجتماعی و پارت آزادی کردستانی و هیزن پشمردین پارتی وکتی و همو هیزن وره دمه که در کووان هیزان بجین تنسیق گل نینه بو کنترل کردن مثال بچونا دکتر de zahmet naziten avhende da ku tawsiq galeknine u pshitari de shar misal dadikan psiara duji ava di kontrol kirina misal arane vise van hezan de chile heten avhende hezel veri agar hatu pshitari kan de charane vise van chile heten da خوش بوتا و مهوانتا سپاس بوتا که تایش حال بویم به پیوندیاتا ادریس دیگل مده فرمو که ادریس میده باش کاک ادریس دیگه بله باشی زور سپاس بوده تو باشی انشالله نمیتا باش باشی زور سپاس بوده فرمو سلام بوده و کاک دکتوری بله کاک ادریس اگر تو دنگ تلفزیون خوکم بگی وقتی داعش بله فرمو وقتی داعش هاتیا محور گویر و محور خازری و محور مخموری او ریکی عمل متان کرن هاتم بوسا کردستانی باشه انگی
فرمو يعني كيف بين ترك تركونا صدنا هاري كاريا كردستان كان بله هر اوه بو بله زور سپاس بو کاکی زور سپاس بو سیارا ما بس اوه والله بله زور سپاس بو کاکی رسیدی گلمده بو بله دکتور کاک طایف بسیار دیگتن بیشتن هبونا هندک هزان بو نمونه ترکیه و حشد شعبی و هبونا هزن پیشمرگی و حسان لاینجی دانه دیار کرن بیشتن اری اوین هنه هماهنگی دیگه لیکو دودانینه بو رزگانا بیشن باجار موصل یعنی شهر دورکادی هبیتن اری اب زحمت نابیتن چونکو هماهنگی دیگه لیکو دودانینه تنسیقه که دیگه لیکو دودانینه اری اف هزن هنه چه بکن باشه؟ والله سپاس بو پرسیارا کاک طایف شر باجر يعني عم بيجم بري تشبي وبري راسته دي شركي سخت بيت ودي شركي خويناوي بيتن من اشارات بيدا برچه چوكو او هزيت كانوكا چهما هنگيه كوتو تقال يكو ددانينا كو بيجن هر يك رنگك هر يك هلويستك حشدي شعبيه حشدي وطنيه وسپای تركيا جي از باور ناكم او هز بجداریا کنترل کرنوا باجرن چوکو کارسات دی چیبن و هیچ حکمت عراقی قبیل ناکتن و از وی قناعتی اجدامه دی تشتید نخوازیار دی هن رودان هر وکی هزا سپای ترکیا که بیتون بجداری بکن بو الیره دا اردوغان بیجیتن اگم بجداری جینکن ام دی هر مینی نوا بس از وی قناعتی دامه که سپای ترکیا بجداریا کنترل کرنوا باجر میزانا کرد بویا او شر دی شرکی سخت بیتن چونکو هر کس دل پارسنگیا هزه دیگره هر لاینک هر سک دی بو برجواندیا خویا آبیا بو اوه دی کوشیدن از قناعتان دی دامه کنترل کنوا باجر مثل وقتی که دریج دی خواهینیتن چونکو پیشمرگه وکو لاین دا بجداریت که بزدیار او ریکوتن نا بین هفت پیمان و حکومت عراقی و هزی پیشمرگه کردستان دا از وی قناعتی ما بس دل دورو بریت میسلو او جید کبو دیار کری ناچیتن ناباجر و اوانه دا لو راز بینم کنترول که ناباجر میسل وقتی که دریش دی خواهینیتن حتا دیتا رزگار کرد دکتور بیجیتن پشتی کنترل کردن باجر موصل افهزن هنه یتهمی کو پشتگداریت داده کن ارده چاره نویسه وان شدن او جی دیمین توا او تشتاهلی نوا بو خلکی موصل خلکی موصل که وقت بوتا اشارت نو کدا که مزنترین یا بیجم دوامین مزنترین باجر عراقیه لیره دا گلک دنگوی دیویتی آیا وقتی عراق هاتا دابش کرن او جی یعنی دیدگل وقت بیجن هریما سنه نشین و یان سنه مبو اودا دیت او کرن از بینم پشتی آزادیا باجه موصله و آرامی و آسایش اخرى ببیتن ام نشین او نتوا او آینه و آینزا جارک دیکم گلیه کدودا بجینو و باشترین چاره سر جی بو اوه که او رو که ام دابش بینه کرن بو سیفرالیا و حکمت فدرال جی دسالات دیکه لا مرکزیت یبدت همو اوانه حتی اقرایی و آرامی بگریت و باوه چونکه بری 100 سالانه و هفت پیمانانه بو برجواندیا خو یعنی روشلاتا ناوین و دابش کرده اوجی مرگساته که او 100 سال خون رشتن و مالویران و دربدر و آواره او نوکجی ایدی قناعت بوان چه بی او روکه باشترین چاره سر الروشلاتا ناوین که چند دولت دیگه ده ندارین اوجی بو اوه ده همون نتوه آشتی و دموکراسی گلیه کده دا بینو کس حاکم و محکوم نبیدن. بله دکتر دبرتفا بسیار که دریسی دین لی پشتی ام ناف برکا بهن ودانی کو رکلام آور بگیرین و دیو گرین نفه. ارهی برهون جبرکو مازی مولیا برهوه جبو ارزنین پاییز و زفستانه مبنی درین شوا ببینن
دیگل همی براند ما نیبونه ببینن هر واسا بوزاروکان چندین سپرایز هنه آهنگ استرن پلستانگ ل 28/10/2016 ات ناوا مازیمولدا ده دا گیران همی جورین کلوپلن جم مازیمول بکراو شکدار بدگیرو پشکیدا به بهای 20,000 دیناران ده بیا خودان چندین خدن بها گیران ل روژا که شانات گیرو پشکیدا ل 2 سال 2017 مازیمول گوهری نببینه موبایل امستردام پاور موبایل نازکه دبل سیم کارت گل میموری پاتری پیزکا گلک مازن سیستم دنگی بالاتیکا هر باش فلاش دگل موبایل امستردام پاور ده هیا به سی رنگین جرور دب دسته کوید لهمی پیشانگهت مبردستانه دب دست خوفه اینی شقين مازيلاند بنيترين و پشكيترين شوا د خزمات هوا دايا بديزاينين پشكفتي و سردميانه بكواليتيا كا نمونه كارت جين جبو جيانا كا آرام دناف مازيلاند دا بۆ ریکلامکردنê lê Kenalê Badînan Sat peywendiyê bi van jûmaran bikin. بله بینران دوباره وگراینا و دکوبمی بین میواردینان به مهوانداری دکتر عبدالخالق هرکی جگره برپرسی مالبندی 4 یکتی نشتیمانی کردستان السر بابت پروسا رزگارکردن با شهر موصل حتی نو کم چندین پرسکرینه هرواسان بریا ریکلامانجی کاک ادریسی پیوندی بمکرو پسیارک آراسته کرد کاک ادریسی دبیجیتن دمی داعش هاتی الخازری و مخموری و چند جهک دانه دیار کردن شلای ترکیه واری کاتا گرتن اری بوچی و هنگی نتاتن شاکن اونو که تخازن شاری بکن اوی جیه داخله چونکو ترکیه دیروکه که دریجه هید گل باشه ری موسله اشیم بیجه پشتی شر جهانیایی که عثمانیا ایدی آخر ولایت موسل بی که ایدی دست دای سال 2016 1926 او بی سنور دانان گویره و سنورانه سطح 10 نفتان موسل بو 25 ساله حتی سال 1952 نفوه ترکیه بو نمونه نوکه هرما کردستان تاکلانه یعنی گریبست تکادگت یا کرد 5 ساله و نفته دته باشه ما آبوریا ترکیه هرما کردستان پیس کرد که یک روژه جی یک فیشک جی یک اوجی نتقان بو او ترورسین چونکو بخو دالده باشه اوان داعش درست کرده قطر و سعودیه و ترکیه او ام بیجین ایران یان بیجین اوانه ایران و نکر هول بیتا کوتن و کاک مسئول بخوشی یعنی اشارت پیدا سپاسیا ایران کر که و نکر و دبیس و دجا تیرورا ایکتیه جی دوره کی بالا هبی و نکر پایتخت هرم کردستان بکویتا دست چونکو 30 کیلومتر ما بین ایگه بگهنه ناو باجره هولی ریدا جالی ریدا ترکیه که بو برجواندیا آبوری و مستفید ترین او روکت دولت دراوسه یه اقلیمی هرما کردستانه که او مستفیده که یک جارجی بومن نه رکلامک نه تشتک یان دجو داعشه یان بومن فیشک که تقینید یان هاریکاریان ما بکتن لوجستیکی مادی معنوی او تجی نکر لیره دا بومن دیابیتن که مراما ترکیه که رینت دا که ام رینت دامه که ام بچینه شر داعش و نوکه جیل برچوه هاته چوکو داعش او روکه روی سوازیه و ولاواز بی و ناوچون جی
ایدی آخر محطه وان ویزگاه وان باجر موسله که باجر موجی شرمان و نمانه دکن و ترک جی آماده بینا ترکالی را اوه که 2000 تیرورستین ترک ویدگل داعش دا و افسر پای برجی وید نو دا وید تاته داوانه رزگار بکتنو نهلن بکشتنو چونکو بخو دالده داعشه. بله دکتر دواگرین و بابت خوب رو سار رزگار کرنا مسلم چندین آخفنه داده و صدا دیار کردن که افشار هنه دیوکیشن اری بو چی دیوکیشیتن حتی چه دمک دمینیتن چونکو من گوته تا همه هنگیه که درست نوبینا او بیجم چین و تویجیت کد باجیر موسا نیه بو نمونه خلقی موسل بین خوش 80 شعبی بشکداری بکه که رو که 8000 شعبی ویتاته بو کنترول کرنوا باجیر موسل یان 80 وطنی دیگه 80 شعبی ناکوکی وای بو نمونه پیشمرگه که بلاه نه چونکه او شر نوکه شرکی مذهبیه آین و آینایه اما که کرد بی خوب بلاه مشابده بس دیس آجی جیه اوی او ریکوتن نام که هر سه آلیاداتی کرنو هفت پیمان و حکمت عراقی و حکمت حریمه بو پیشمرگه دیار کریه دورو برد باجیر موسل دا موسل جی وقتی مگوتیتا نه قضایا خواه دیریتن زایدن قضاها ناون که خولسی میلیونی و کسا تقریبا اوی تیدای اسوی بروای دامه او جاره جی چندین میلیون کس دی ساده کوچبر بیتنو و دی برای خودن هریم کردستانی و دی برای خودن او کمپیت کنو کل زمار و جیانه باندانای بوی از بیجم کنترول کردن و باجر موسل دی گلک سخت بی چونکه هماهنگی نوبین ولانیت سیاسی دا نینه که بجداریت کن بو رزگار کردن باجر موسل. بله دکتر اری ماترسی لسر هرما کردستان هیا اگر ماترسی ها بیتن لسر هرش چلا اکی و دی ماترسی ها بیتن ماترسیا سر هرما کردستان حتی میسل نه تا رزگار کردن خلکی هرما کردستان اوقرایی و آرامی ناجین چونکو داعش اینزیه کنترول کردن و باجر میسل و نمانا داعش یعنی سنگ کدو اول کدی کدت هرما کردستان که آسایش قرار بیتونو و خلکی هرما کردستان بخو شیوه کی او بشین بازرگانیا خوب بکنو و کارو تشتی خوب بکن چونکو مترسیا داعش سر هرما کردستان حتی مثل نه ترزگار کردن او مترسی ده سر خلکی هرما کردستان ده هبیتن. بله مثلا بوچونه که بیجیدن داعش هنتیس نمایک و برگریش خوب بکتن نوا باجار مسلدات بیجیدن هر گاوه که بونمونه اپراسیون دست بکر اب خود روان اری اوه هنه بدید ناده چندی راستی اگه بوهه نخیر اوه شاشه هر کسی بیجید راسته روی سربازی اوه ویلاواز بی بس دبی امش نکن او سرکردیت وان اوید کور روی یان حالات المنطقه دیالا و فلوجه و تکریت و همه هاتینا کیوه همه تاتی باجر موسل همه سرکردیت وانیت بیانی همه وید موسل دا او روکاز شیم بیجم 10,000 حتی 10,000 داعش وید ناو موسل دا هی و دی شکی مانو نمانه دیکن چونکو موسل بوان بول رقه خلافت اسلامی لان نکر بود موسل دا که موسل بوان هم روی آبوری و گلکی گرنگه هم روی سیاسی و هم روی جغرافیا و گلکی گرنگه داعش لو راز بینم شرکی خویناوی ایسخت ایمازن و دی گلک جی کشیتن حتی موسل تیتا رزگار کرد. بله دکتر بشی شرب دمایی تیتن پزراتا اره ده سالات دبو کیره مینیتن شیعانه سننه یا جده مسل بیتا جهه که سر بخو من اشارت پیدا پشتی پروسا کنترول کردن و باجر موسل او جی او انا همه دین ولدوی برجواندی و پارسنگی هزه ویدگرن بو نمونه آیا سنه که زورینه نل باجر موسل دا آیا دیمین نوه گل عراقا یک گرتو دا یانجی او دی داوا
وەکو بێژن فدرالیەتێ دێکەن و هەرێما کوردستانی بۆ نمونە دەشتا نینەوە بێژنی هەل نینەوە ئایا شەبەک ئێزدی مەسیحی کاکەیی وانە ژوێت بێژن مەژی پارێزگایك توێتن و مەژی توێتن دەشتا نینەوە ببتە پارێزگایك و سەر فدرالیا میسول و ئۆنەبی جا لێرەدا ئەزت بینم حکومەتە عێراقێژی چونکو دێ حکم و دەسەڵات و تش دێکەویتە و دەستەی حکومەتە عێراقیدا بەس ئایا کی پشتی نەمانە داعش حکومەتە عێراقی یان حکومەتە وکالی یان وکە دێ باڵا دەست بیتن ئایا ئەو حکومەتە عێراقی ئەو فێرقە و یان ئەو سوپایە دێدی ساوگە چونکو لێرەدا نەمانە داعش دەبیام نەبێژین ئێدی داعش چوو هێزرا داعش دێمێنیت ئایدۆلۆژیەتا داعش دێمێنیت و هەندێک تەیاری دی گرۆپێت دی وەکی دیکە دێنە و مەیدانێدا کە ئەو ڕووکە ئەمێت بینین و شەڕێ کورداتکەن و شەڕێ سوپای عێراقێتکەن و چەندین خەلکی سڤیل و ئەوانەت کوژن بەناعەتێش دامە ئەو خەلکی سڤیل دێکەنە قەلغانێک بۆ ئەوەی کە چونکە هەموو مووسل وا بۆم ڕێژکرە ئەو پێنج پرێت و گەلت مەزنن سەر ڕووبارێ دیژلەدا هەمە وێت ئەو کرێ هەمە تێنتی وێت کرێ و هەمیاش دێ پەقینەوە وازوێ قەناعەتێش دامە شەڕێ کۆلان بکۆلان دێناو میسلدا هێتەکردن و شەڕەکەژی دێ شەڕێکی خوێناوی شەڕێکی سەخت دێبیتن چونکو هەماهەنگیەکە باش ناوبەینا و لاەنێت و بەشداریە کۆنتڕۆلکردنەوە باژێڕێ میسلکەن بیتن. دکتۆر لایەنێکی دیوەرگرین پشتی بێژین ئەف ئۆپەراسیۆنە هەنێتێتە دەست بگیرن و بێژین باربترە خەلکی دە ئاوارە بنشناوا مووسڵێ ئەرێ شلایە بێژین چه حکوومەت عێراقی بیتن یان حکوومەتە هەرێما کوردستان بیت چه خزمەت گوزاریەک هاتیە گریە دەست خوداک و خزمەتە ڤان ئاواران بگەن ئەگەر تە بێزانینەگەل سەر هەبیتن حکوومەتە هەرێما کوردستانی سەرە ڕای قەیرانە ئابووری قەیرانە سیاسی ڕاستە ئەم هەموو ملەتی کورد وێتگە هەندێدا کە ئابوووریەکی ئازاد سەربەخۆم هەبیت بەس ئەو ئابووری شەفاویت ئەو ڕۆکەمێ بینین ملەتی کورد فەرمانبەر خانەنشین زیندانێت سیاسی شەهید بنەمالێت شەهیدا ئەو ڕۆکە هەچ ڕۆژە دو هەیوە جارێکی نیموچەک تێتەدان لەو ڕاست بینم ئەو ڕۆکە حکوومەتە هەرێما کوردستانی سەرە ڕای ئەو هەند ئاوارێت کول باژێڕێت سنە مەزهەب هاتینە ئەس باوەڕکەم هەتا 750,000 ئاوارە ئەو ڕووکە هەرێما کوردستانێدا بن سەرە ڕاوێ قەیرانێژیە ئەزت بینم ئەو جارەژی پشتی چەند ڕۆژێکی دیدا کە خەڵکی دیکە دڵباژێڕێ مووسڵ دەهێتن بۆ کەمپێت نوکە قەنەعەتا من کەمپەکە ماڵ چێکرە بەس بچوویکە ئەو نابیتن و سەرە ڕای هەندێشدا هەرێما کوردستانی دەریڤاڵایە بۆ هەر هەوڵاتیەکی عێراقی کە بێتن بەس وەکو پێویست ئەم نەشین و خزمەت گوزار چووکەم خۆی ڕانێدا دژین. بەێ دکتۆر ئەگەرم بهێن بەحەز بکەن هەبوونا پێشمەرگەی هەر لێ دەستپێکی و هەتان و کە بێژین پرۆساین ڕزگارکردنەوە باژێراندا هەروەسان شەڕیدا و ڕێگیریکردن هەبوونا داعش بوونا بە هەرێما کوردستانی ئەرێ وان خزمەت یاکردی ئەرێ هەتان و کە شێوەیەکی گشتیش لە حکوومەتە هەرێمێ و خزمەتە وی پێشمەرگەی تێتێک ئەرێ تشتێک بۆ هاتیەکردن و دەرحەقێ وێ ڕەنج و خەباتەواندا بیتن جهێدا خەیە پێشمەرگە سمبولا کوردهاتیەیە یان نەتەواتیەیە یان نیشتمان پەروەریەیە بە جهێدا خەیە ئەو ڕۆکە پێشمەرگە گیانێ خۆ گۆری ئاخە هەرێما کوردستانێت کات ئەس باوەڕکەم پشتی کو داعش دەی 6 2014 حتا نوکە کە 1500 میتا پێشمەرگە بەریێل ئاخە هەرێما کوردستانێت هەتا 1600 تشتێک شەهید داینە ئەم بێژمژی وا شەهیدانە نیوە زێتر شەهیدێت یەکەتی نیشتمانی کوردستانن کە ئەو ڕۆکە قارەمانانە سینگێ خۆدایە گولاو بەس جێداخەیە حکوومەتە هەرێما کوردستانی وەکو پێویست خزمەتە خانەوادا سەربەرزێ شەهیدا نەکردە و پێشمەرگە بێ کێم دەرامەتە پارە نینە یعنی خێزانێتون
ئەو ڕۆکە خەلک وێ خێرا پێتکەتن یعنی بۆ حکومەتە هەرێما کوردستان شەرمەزاریە ئەو ڕۆکە پێشمەرگە سمبلێ نەتەواتی و نیشتمانیە کە بەرگریت کەتن دەبیت پێشمەرگە موچێوان یعنی هەمە هەیوا ئەو بیت و چەندنی و موچەژی نێتەدان و لێرەیشدا ئەم دەستخۆشیل هەفپەیمانە و ئەمریکا دکەن کە موچێ پێشمەرگەیژی ئەس نوزانم کانێ 400 میلیۆن دلار کاچەند ئەو بین ئەوژی بۆ پێشمەرگەی وێ دابین کرد و کە ژیانە پێشمەرگەی خۆش ببیتن و چونکو پێشمەرگە یەکەم هێزە کە ئەو ڕۆکە باتی هەموو جیهانێ سەر ڕوویە زەمینە شەڕێ مەزنترین دەولەتە تیرۆریستên داعش پرچەک کە ئەو ڕۆکە پێشمەرگەیە شەڕێوەکەتن و ئینشا دێ سەر دەستێ پێشمەرگەی و گەریلا دێ ئەو چەتێن تیرۆریستên داعش دێ ناوچن. دکتۆر تا بەحەس لە شەهیدێن ئەکەتیە کرد بهێن ساکێنێت ئۆپەراسیۆنا ڕزگارکردنە باژێرە مووسڵدا و دەوروبەران ئەرێ هێزێنێتیە چاوادێ پشکداریەکەن و شکێ پێکتێن و ئەف چەندە هەنێ چاوایە ئەو کە من ئیشارەیەدا کە ئەفدەی هەیوێوە کە ئۆپەراسیۆن دەست پێ کرد مەلبێ دەیە شنگالە مەلبەندی حە مەلبە چارە کاکەرێمە کاکۆیە میلە بەندەیە لیوا 111 لیوا 112 ئەو یە لیوا سێ لیوا هەفتە بەرگری فریا کەوتنە هێزار ڕەشە و لیوا شەدەیە ئەوانە هەمیا پشکداری کردن و پێ 6 شەهیدێت سەنگەرمەدان و 14 برینداری ئەو هەشت گوندێت و هاتیە کۆنتترۆلکردنەوە زۆری سەردەستێت هێزەکانی تابینە سەرپەرشتیا برای هێژا بەڕێز شێخ جەعفەر مستەفا. دکتۆر یاگرین ئەم لایەن جاف وەربگرین ئەت ئۆپەراسیۆنەکە هۆسادا بوون ئەڤە ئەفلایەنە هەنەیە ئەڤە ئەفلایەنە هەنەیە یانژی ئەم هەی ناوێکی وەک ناوێ پێشمەرگە پشکدار بینێت ئۆپەراسیۆنێدا ناوە پێشمەرگەی ناوەکی پیرۆزە بەس لێرەدا ئەس دەخۆدگەهینمە هەندێک لایەنێت سیاسی بۆ نمونە یعنی دەهێنێت جەپەیدا دەبینە جەمەدانیەکە سۆر وەکریەت حەفکاخوا ئەوە نیشانەی تندێنە کە بێژن هێزێت پێشمەرگەی وێتەی نەخێر ئەمە کویەکەتی نیشتمانی کوردستان ئەمێت گەل هەندێدا ناوێ پێشمەرگەی پیرۆز بێتە ڕاگرتن و هیچ جیاوازیەک ژی نەبیتن چونکو دژمن نزانیت کاوە یەکەتیە یانەوە پارتیانەوە سوالستە هەمیا پەکەکێوەژی مە بەرگری وەڵاخە هەرێما کوردستانێ کرێ و 1600 یەت هەموو لایەنێت سیاسینە پێشمەرگێت وڵاتن ڕۆژاوانە باشوورە هەمیا شەهیدێت دای گیانی وێگۆری ئاخا هەرێما کوردستانێ کرد وەگر لەو ڕاستبینم ئەوە تشتێکی خراپە ئەم بێژین ئەوە هێزێت هەفتێنە ئەوە هێزێت هەشتێنە داواکارم ئەو تشتە دووبارە نەبیتەوە جەمەدانی پێشمەرگە بکەتە حەفکاخۆ یان ئەس وەکو یەکەتیەک جەمەدانیەکە شتیم کە بە حەوکاخۆ چونکو دژمن نزانیت دەبێژی پێشمەرگە تەواو هیوادارم چونکو وەختی خۆیشدا یعنی ئالای سەوز و ئالای زەر هاتە قەدەغەکردن بەلێ نۆکە ئەمێ بینین جەمەدانیا سۆر و جەمەدانیاشین بێتکەرە تشتێن لێدا جیێداخەیە چونکو پێشمەرگە ناسنامە نەتەواتیا ملەتێ کوردە دەبیان پیرۆز مقدس ڕابگرین بێنەبێتن دکتۆر ئەگەرم لایەنێکی دیوار بگرین بین دەستگەهێت ڕاگەهاندنێنجی بێژین ڕاگەهاندن بخۆم چ ڕۆل ئەت ئۆپەراسیۆنێدا هەیە و پێتڤە ڕاگەهاندن یا چاوابیتن ئەت ئۆپەراسیۆنێدا ڕاگەهاندن دەبی بۆ بەرژەوەندیا ملەتێ بیتن نە بۆ لایەنێکی سیاسی بۆ نمونە دۆ ئەمێت چۆی هەتا خراپە سوڵتان چەند تەلەفۆن بۆ کاکەرێم وێتاتیەکردن وڵاوێواناکەن تیما کورسان نیۆز دەل ببیتن باشە ما کورسان نیۆز نە بەشدارە حکوومەتە هەرێما کوردستانی نە ئەم وەکی هەنگۆمە پێنج وەزیرەنە نوی بنوینە بۆتە حەلالە ڕۆدا و گەل 24 گەل یە دیە دیکە بەستوانەکەی ئەوە بێن ئەوەی جێ داخەیە ئەزت بینم ڕاگەیاندن نەبێلانە تەنها بۆ لایەنێکی سیاسی بۆ بەرژەوەندیا وێ حوسەنایەت دەتەوڵنی ئەوژی جێداخەیە ویدارم ڕاگەیاندن خزمەت ناوێ پیرۆزێ پێشمەرگەی بیتن و پێشمەرگە ناسنامە
نتواتیا ملت کرده. بله برج برنبونادنی ام تخازین پیوات دو ماهی ور بگیرین یانجی اگر تزیده کرنه که بیتن سر بابتی از لیره دا سری ریز و نوازش بو خانواده سربرزی هیدید کردستان داد نوینم و از دعوات کم پیشمرگید مهید بریندار زودترین وقت خود شفای بدهی و چه ببنوه دابش نسر ارکی پیروز خو و از دعواجی الحکومت آهری ما کردستانت کم و نکم زاروکت پیشمرگی هتوه به درامت و به او تشتبن موچه پیشمرگا ساعت و وقت خدا بدان پیشمرگه پیروزه پیشمرگه ناسنامان نتوی ملت کرده هیوی دارم پیشمرگه پشگوه نیخونون چوکو پیشمرگه یک لاک کرویا اوه که او روکه خوینا گشا خو گوری آخا پیروزا کردستانیت که بله دست خوش بودم ما مستم گلک خوشحال بودم افروکت خلق افروکت دا دو پشک دار بودی گل مدام زور سپاس بله زور سپاس بودم بله بینرین هجا خوشتوی خلق افروکت جو برنامه وارابادینان به مهوانداری دکتر عبدالخالق هرکی جگیری برپرس مالبند چاری ایکتی نشیمانی کردستان هات پیشکش کرن جلای ولی سر بابت پروسه رزگار کردن با شهر موصل هیویداری مشیا بیتن خلق افروکت دا خدمت هوای باریس کرد بیته تا جوانی دی و خلق اندهاتی بمینش لوب خاطره